архівы дзяржбяспекі нішчыліся, яны нішчыліся у 46-м годзе, яны нішчыліся ў 53-м годзе, яны нішчыліся ў 56-м годзе. Гітлер у порівнянні з Сталіним – це хлопчик в коротких штанцях. Менавіта Беларусь знаходзілася ў цэнтры нацысцкага тэрору і ў цэнтры сталінскага тэрору. В годы Второй мировой войны и даже только во время Холокоста было уничтожено больше людей, чем расстреляно в Советском Союзе. Чым была неабходнасць масавых рэпрэсій, расстрэлаў грамадзянаў? Чым была неабходнасць голадамора? Мало хто ведае, што ўжо былі хлебныя карткі, што паўсталі страшныя чэргі па той жа хлеб, што ў чэргах веліся проста шчыра антысавецкія размовы, і гэта вялося масава. Говорять, що справа не в кількості. Навіть 100 тисяч жертв по Білорусі дають від 100 до 500 тисяч жертв, селянських тільки. Собственно, террор как начался с приходом большевиков, так он, собственно, не прекращался. Он бывал более массовым или менее массовым, но он шел все годы, вплоть до смерти Сталина. У кожнага в галаве сидела. Всіх забіраюць правильно, а мяне забіраюць неправильно. Органы ніколі не памыляюцца, органы разберутся и меня отпустят. А вот все те, кто со мной сидит в камере, они все враги народа. Руководителям страны было совершенно безразлично, что будет с людьми. У них были другие цели, другие приоритеты. Господарства, розпочинаємо дебати гісториків і дослідчика Усходньої Європи «Інтермаріум» на телеканалі Белсат. Я Павел Мажейка. Вітаю вас. Тема сьогоднішніх наших дебатів – сталінські репресії. Репресії, які зламали льоси мільйонів людей, і наступства яких ми відчуваємо сьогодні, чим є свідчення наша сьогоднішня дискусія. Першим я представлю наших сьогоднішніх гостей сьогоднішніх дебатів. Коли ласка, на екран. Сталінскія рэпрэсіі 1920-30-х гадоў адна з найвялікшых трагедый беларускага народа за ўсю яго гісторыю. У жорны крывавага рэжыма толькі на тэрыторыі Беларусі патрапілі сотні тысяч людзей. Іх забівалі, катавалі, высылалі ды выкрадалі без адзінага следу. Савецкі рэжым ператварыў людзей у лічбы, калі ўсё вымяралася статыстыкай. Камуністычны рэжым здзяйсняў масавае, мэтанакіраванае і планамернае знішчэнне людзей, якое прымала жудасныя і разнастайныя формы. Галадамор украінскага і ў меншай ступені беларускага сялянства, расстрэлы сотняў тысяч людзей, якія так ці інакш не прымалі савецкую ўладу. Высылка ў гулаг мільёнаў чалавек, беларусаў, палякаў, украінцаў, габрэяў і іншых, каб выкарыстоўваць іх як дармовую працоўную сілу падчас правядзення індустрыялізацыі. Хвалі рэпрэсій, акрамя негатыўных палітычных і сацыяльных наступстваў, сталі прычынай вялікіх стратаў у развіцці творчага і інтэлектуальнага патэнцыялу гэтых народаў. Памяць пра тыя падзеі дагэтуль жывая ў грамадствах, якія закрануў камуністычны рэжым. Нашчадкі бязвінна асуджаных да сённяшняга дня спрабуюць даведацца пра лёс сваіх продкаў, адшукаць і абараніць іх магілы ад знішчэння, а таксама рэабілітаваць іх. Тым больш антычалавечая выглядае абсурдная сітуацыя ў незалежнай Беларусі, калі савецкая спадчына катаў, ушаноўваецца больш за нацыянальную. Бесперапынна спрабуюць рэабілітаваць Сталіна інкус. На месцы забойства сотняў тысяч людзей пракладаюць дарогі, ды будуецца месца для гульбішчаў і забаў. Удзельнікі сённяшняй нашай дыскусіі, справа ад мяне Ян Рачынскі, старшыня правлення міжнароднага таварыства «Мемарыял». Добрый день. Добрый день. Злева Владислав Ахроменко, пісьменнік, даследчык украінскіх архіваў КДБ, а таксама аўтар рэпартажаў пра сталінскія рэпрэсіі на радыё «Рацыя». Добрый день. Дзень добры. І Віктор Гудзь, даследчык галадамору ва ўкраіне 1932-1933 гады, кандыдат гістарычных навук і дацэнт Мелітопольскага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Богдана Хмельніцкага. Добрый день, вітаем вас. Дадам толькі, што з намі на сувязі будзе неўзабаве Тімоті Снайдер, вядомы амерыканскі гісторык, прафесар Ельскага універсітэта,
сталы супрацоўнік інстытута навук пра чалавека з Вены, а таксама знаўца праблемаў сучаснага нацыяналізму, падзеяў усходняй Еўропы і даследчык таталітарызму. А таксама аўтар этой вядомай кнігі «Крывавыя землі. Еўропа паміж Сталіным і Гітлерам». Я, Дарачынскі, пачнем з вас. Нібыта на тэму сталінскіх рэпрэсій напісана, вывучана вельмі шмат. Але ці мы на сённяшні момант можам сказаць і можам уявіць сабе ўсе маштабы гэтых рэпрэсій на тэрыторыі былого Советского Союза? Ну, это зависит от определения репрессий. В общем, среди ученых уже нет дебатов на эти темы. Примерные цифры известны достаточно давно. Более 1 100 000 расстреляно по политическим обвинениям, только по политическим, здесь сюда не входит уголовная статистика. Более 4 миллионов отправлено в лагеря, 6,5 миллионов приблизительно раскулачено или депортировано. То есть 2 операции громадные в первую очередь. Это вот раскулачивание начала 30-х годов и депортации наказанных народов. Вот это еще 6,5 миллионов. Сюда не входят, поскольку эти цифры определены, исходя из формулировок российского закона о реабилитации. Поэтому сюда не входят ни осужденные за колоски, ни погибшие от голода, ни убитые во время восстаний, ни осужденные за опоздание или самовольный уход с работы. Все это тоже в общем в значительной мере были политические репрессии. Но поскольку они не подпадают под действие российского законодательства, то они в эту статистику не учтены. То есть, когда мы говорим приблизительно 12 миллионов, это очень ограниченное понимание. Добра, а калі мы не знаходзімся пад юрысдыкцыяй расійскага заканадаўства, то есть мы можем назвать сёння реальные лічбы? Значит, это как раз требует дополнительных исследований, потому что, скажем, лишенцы, которые только сейчас по факту иногда стали признаваться российскими судами жертвами политических репрессий. Потому что лишение избирательных прав – это не просто лишение избирательных прав, это одновременно лишение возможности поступить в институт детям этих лишенцев, это лишение возможности устроиться на нормальную работу, это непомерные налоги, это огромное количество последствий. Количество лишенцев мы не знаем, мы знаем, что это многие миллионы. Точной статистики у нас нет. Про число погибших от голода, устроенного в значительной мере, если не в основном, самой властью, мы тоже знаем приблизительно, но это коллеги могут сказать. Спадар Віктор, Спадар Рачинський сказав про 12 мільйонів. 12 мільйонів – це загальні жертви, без жертв Голодомору. Якщо брати великий голод в Радянському Союзі 1932-33 років, то, як ви знаєте, є різні цифри. Останнім часом вони коливаються від 3,5 до 7 мільйонів прямих жертв, не включаючи в Радянському Союзі, не включаючи ненароджених. По Україні дають до 4,5 мільйонів прямих і опосередкованих втрат. Деякі історики запевняють, що було 7 мільйонів втрат. Дебати тривають, досліджує Гарвардський центр дослідження Голодомору, демографи. І в самій Україні немає спільної думки, єдиної думки. Врешті-решт, чи 4,5 мільйони, чи 7 мільйонів. Але для... Це така серйозна розбіжка. Серйозна розбіжність, тому що беруть різні дані. Одні беруть переписи, демографи професійні, беруть 26 і 37 роки і виходять звідси. Історики кажуть, що є дані, достовірні дані на 1 січня 1932 року і є дані на 1934 рік. Чому ви не берете ці методології? Тобто тут багато дослідників говорять, що справа не в кількості. Навіть 100 000 жертв по Білорусі дають від 100 до 500 тисяч жертв, селянських тільки. Білоруського голодомору, так? Білоруського голодомору. Там він трошки затягнувся, 32-34 за народженими, як і на півночі України. Є специфіка певна. Був злочин проти людства у всьому Радянському Союзі.
Але в Україні і на Кубані він набрав форми геноциду, тому що був поєднаний з одночасним нищенням за національною ознакою, згортанням українізації, депортаціями, про що є документи, і блокадою цих регіонів, фізичною блокадою цих регіонів. Што тычыцца афіцыйных лічбаў, колькі было рэпрэсавана ў Беларусі, яны грунтуюцца пераважна на тых лічбах, якія былі агучаны яшчэ на пачатку 60-х, 20-й з'езд, 22-й з'езд. Безумоўна, гэтыя лічбы заніжаныя. Да таго ж, мушу абавязкова нагадаць, што тычыцца рэпрэсаваных і іх падліку. Архівы дзяржбяспекі нішчыліся, яны нішчыліся ў 46-м годзе, яны нішчыліся ў 53-м годзе, яны нішчыліся ў 56-м годзе, і самае вялікае знішчэнне архіваў, тое, што тычыцца таксама і ахвяраў, гэта знакаміты прыказ старшыні КДБ ССР Владимира Кружкова 20150 за 1991 год. І я баюся, што шмат чаго, што тычыцца колькасці рэпрэсаваных, як па першай катэгорыі гэта вышэйшая мера, па другой катэгорыі гэта 10 гадоў, практычна тая ж самая вышэйшая мера, толькі расцягнутая ў часе, мы ўжо ніколі не дазнаемся. З якой мэтай нішчыліся архівы? А таму, што ўлады, камуністы, дзяржбяспека, яна прыхоўвала свае злачынствы. Прабачце, з якой мэтай немцы нішчылі концлагеры, калі адступалі? Але ці 12 мільёнаў, ці вось мы тут прыходзім да высновы каля 20 мільёнаў, это ўсё роўна грамадная лічба. Ну, гэта ўжо, прабачце, статыстыка, я не хачу нагадваць гэтую, прабачце, пошлую фразу. Добра, давайте далучым до нашай размовы Тимоти Снайдера. Прошу вывести на экран. Добрый день, спадар професор. Вы у программе Интермариум. Вітаем вас. Dzień dobry, dzień dobry. Спадар професор, я пачну, можа, з такого больш агульнага пытання. Як мы тут гісторыкі, сабраліся гісторыкі, прадстаўнікі з Расіі, Беларусі і Украіны, але ўсё ж такі, гісторыя Беларусі як адбіраецца ў заходнім навуковым свеце? Як дзяржава з уласнай гісторыі, ці ўсё ж такі як дзяржава, як гісторыя, якая адбіраецца пад прызму і расійскай, ці там польскай, ці нават літоўскай гісторыі? Proszę pana, ja panu odpowiem szczerze. Адкажу вам шчыра. Беларусь, натуральна, не ўзгадваецца тут амаль ні ў якім кантэксце. Z jakiejkolwiek perspektywy. Rozumiem, że Я разумею, што з беларускага гледзяшча перспектыва ўплыву Расіі і Польшчы здаецца вельмі значнай. Але з амерыканскай перспектывы трэба яшчэ працаваць і над тым, каб нагадваць амерыканцам пра існаванне нават такіх краін, як Польшча ці Расія. Taki kraj jak nawet Polska czy Rosja. Mi się wydaje, że właściwie to nie jest Але для мяне гэта не столькі праблема, колькі шанец. Для амерыканцаў і нават для жыхароў заходняй Еўропы Беларусь асабліва не асацыюецца з Расіяй ці з Польшчай або Літвой. Таму гэта якраз выдатная магчымасць для беларускіх гісторыкаў і публіцыстаў працоўваць сэнсоўную гісторыю сваёй краіны, якая прыцягне да сябе ўвагу. Спадар професор, вы даводзілася сутыкацца з вашым меркаваннем, вы называеце тое, што адбывалася паміж першай і другой сусветнымі войнамі, то, што адбывалася ў усходняй Еўропе, вы называеце галоўнай еўрапейскай трагедыяй, без якой не ў стане зразумець гісторыі Еўропы. Якія сёння веды пра сталінскія рэпрэсіі ёсць у заходняга жыхара? Właśnie, więc teraz zbliżamy się do Цяпер я вам адкажу як гісторык. На захадзе сітуацыя выглядае наступным чынам. Так, нас цікавіць тэма сталінскіх і нацысцкіх злачынстваў. Але ў нас няма усведамлення таго, што менавіта Беларусь знаходзілася ў цэнтры нацысцкага тэрору і ў цэнтры сталінскага тэрору. Існуе пэўная размытасць ведаў пра гэта, а таксама ведаў пра калектывізацыю ды іншыя этапы гісторыі СССР.
Але калі мы кажам пра гэтыя падзеі, то Беларусь не займае ў гэтай нарацыі значнага месца. У сваіх працах «Крывавыя землі. Еўропа паміж Сталінам і Гітлерам», а таксама у пэўнай ступені ў кнізе «Чорная зямля. Халакост як гісторыя і засцярога» я спрабую паказаць людзям сапраўднае значэнне Беларусі ў тых падзеях, бо гэта дае магчымасць зразумець галоўныя этапы гісторыі Еўропы. Іронія і часам трагедыя заключаецца ў тым, што еўрапейцы лічаць быццам яны добра разумеюць тэрор і сталінізм, хоць на самой справе яны не ў стане ўсвядоміць усёй іх сутнасці з прычыны адсутнасці ведаў пра гісторыю Беларусі і яе рэгіёнаў. Спадар прафесор, у сваёй кнізе «Крывавыя землі. Еўропа паміж Сталінам і Гітлерам», мы пра яе ўзгадывалі тут у праграме, вы ставіце знак роўнасці паміж тым, што ўчыніў Гітлер ва ўсходняй Еўропе і што зрабіў Сталін ва ўсходняй Еўропе. Скажу вам адразу, што гэта пазіцыя, мякка кажучы, абсалютна непрымальная ў Беларусі, незразумелая. Nie, ale pan właśnie stawia dwa pytania, bo Гэта няправда, што я стаўлю знак роўнасці паміж Сталінам і Гітлерам. Гэта было б занадта проста. І тое, што людзі рэагуюць на гэта негатыўна, цалкам слушна. У гісторыі ніколі няма так, што адна рэч роўная другой. Тое, што я хачу падкрэсліць, і гэта тычыцца канкрэтна Беларусі, жыхары і беларускія землі, якія моцна цярпелі пад нацысцкай акупацыяй, таксама моцна цярпелі ад сталінізму. Нельга ўспрымаць панаванне нацызма ў Беларусі асобна ад гісторыі сталінізма ў Беларусі. Гэтыя гісторыі маюць агульнае. Мне не ідзецца пра тое, што Гітлер быў роўны Сталіну, альбо Сталін быў роўны Гітлеру. Гэта розныя асобы, і іх палітыка таксама была рознай. Я хачу падкрэсліць, што такая Беларусь была ў цэнтры двух палітык, накіраваных на знішчэнне. І гэтыя дзве розныя палітыкі сутыкаліся паміж сабой, узаемадзейнічалі, канкуравалі. Нельга зразумець гісторыю Беларусі без перыяду нацызма, але нельга зразумець гісторыю Беларусі без усведамлення сталінскага перыяда. I bez nacisku na to, że po prostu był terror stalinowski. Ale poza tym przede wszystkim... І тут не ідзе размова пра параўнанне гэтых двух рэжымаў. Папросту нельга ўспрымаць другую сусветную вайну без разумення таго, што тут прысутнічалі і нацысты, і саветы. І нацысты, і саветы вялі тут сваю палітыку. Naciści i Sowieci byli razem obecni. Тут было поднято много тем. Если говорить про последний вопрос, про сопоставление Гитлера и Сталина, мне кажется, что всегда важно проводить различия между преступлениями и идеологиями. Вот действительно идеологии не равны. Взятая абстрактно, идеология коммунистическая – это утопия, не обязательно требующая уничтожения каких-то людей. В теории это утопия, упрощенное, извращенное христианство, ну, такое, сведенное до очень низкого уровня. На практике это обернулось преступлениями. Нацистская идеология преступна в корне. Если сопоставлять преступления, они в общем близкого масштаба. Конечно, в годы Второй мировой войны и даже только во время Холокоста было уничтожено больше людей, чем расстреляно в Советском Союзе. Но преступления Гитлера были направлены вовне. А преступления Сталина были обращены против своего собственного населения. И вообще говоря, в мировой истории, пожалуй, не найдется другого примера, когда в таких масштабах уничтожали людей, причем уничтожали без суда. Действительно, западному историку, вообще западному человеку трудно понять, как это могло быть, что людей
осуждали заочно. Они не могли сказать слово в свою защиту, они даже не узнавали, что их приговорили к смерти. И это действительно не имеет аналогов в мировой истории. Господар Віктор. Я зустрічав вираз в моєму Евангелії британського історика, що Гітлер у порівнянні з Сталіним – це хлопчик в коротких штанцях. Гітлер додумався, хоча це теж ленінський ще винахід, спалювати в газових камерах, в душогубках і так далі, в концтаборах. У Сталіна був генерал Мороз в Сибір неісходима, ізоляція, безвість. У Сталіна був генерал Голод, і в результаті він поклав більш звірськими способами, ніж Гітлер, в могилу значно більше людей. Господар Віктор, ну ви мені скажіть, в чим була необхідність масових репресій, розстрілів громадян? Чим була необхідність Голодомора? Тут правильно сказав колега, справа у викривленій ідеології. Комуністична ідеологія, там є і позитивні елементи. Хоча, з іншого боку, диктатура пролетаріату, безкласове суспільство однорідне. І Ленін вийшов в 17-му році на Фінляндський вокзал і сказав свої апрельські тези і заклав початки комуни держави, де все мало бути уніфіковано. Пам'ятаєте, при Хрущові прийняли програму будівника комунізму без розбіжностей між містом і селом, між національностями, виховання, моральний кодекс комунізму нової людини. А Сталін керувався програмою РКПБ, прийнятою в 18-му році, де все те саме було закладено. Ленін спробував зробити комуністичний штурм в 17-20 роках, реалізувати програму повністю позбавлення селян виробничих засобів, націоналізація, як ви знаєте, терор, все це інше. Наштовхнувся на опір селянства масовий, бо Росія, Білорусь, Україна – це селянські країни. І змушений був що? Піти спочатку на спілку так звану середнім селянством в 18-му році. Коли запитати людей, чому більшовики, така купка, яка на виборах взяла тільки 24% в учредительне собрання, як вони перемогли? А вони взяли есерівське гасло, селянам землю. І спочатку ж дали селянам землю, поки не загнали в колгоспів. І вже тоді цього селянина ніяка Антанта не могла виколопити свого шматочка землі, дождався її. І це ключове питання. І оскільки Леніну це не вдалося, Сталін вичекав певний період. І що зробив у 28-му році, в січні? Він знову перейшов до військового комунізму, то, що пробував робити Ленін, до практично продразверстки. Він зробив контрактацію і апробірував сибірський метод хлібозаготівель, так званий. Це вперше він виїхав. Господар Віктор, але тяжко уявити собі, що ініціатори не розуміли і не ведали, що це все закінчиться мільйонами смертей. Віддали прекрасно. Активісти отримали біднота, комбеди, отримали 15% від награбованого сусіда. І пішла війна практично. А в 33-му, в січні, коли побачили, що завдання виконано, вони хотіли повністю зробити Сталін і оточення, Каганович, Молотов, вузьке коло. Хотіли зробити фабрики зерна, щоб селянин взагалі нічого не отримав, оце військовий елемент військового комунізму, щоб в нього не було навіть присадибної ділянки. Він отримав товари з міста, а давав все зерно. І тут, наштовхнувшись на те, що нікому буде працювати вже, вимирали люди поголовно, продуктивність упала, і в січні 33-го року він знову переходить до продподатку і дає стимул. І в 34-му врожай був менший, ніж в 32-му, 33-му, але голоду не було. Це показує, що голод був управляємий, що ситуація в Сталіна була підконтрольною. Кожний крок йому доносили щодня. Колеги знають,
Ну що, важно було винищити цей активний селянський елемент? Так, покарати за опір, тому що в 30-му році він зробив же ж відступ. Коли піднялись масові повстання в 30-му році, вони хотіли наскоком колективізацію зробити. Прийшлось відступити. А тут вони зробили, і оце я сказав, розшарування села, і обклали податком одноосібників, таким, що його не витримаєш. І розкуркулення провели, людей депортували. А та частина, яка не хотіла, продовжувала саботувати, як вони казали. Як комуністи пишуть, особливо саботували, Волинку тягнули, італіянку. Шолохов писав Сталіну. Як їх провчити? А провчимо їх голодом. І вони про це пишуть відверто. І Косіор, і Каганович вживають ці слова «голод». Вони знали, на що йшли. Дякую. Петро Владислав, ваша позиція. Чим була необхідність? Потлумачте. Разумеется, калі ось аналізаваць слідчыя справы 30-х гадоў, 31-х гадоў, таксама справы фармуляры, так званую, уже, тых часоў не захавалася недзе, канца 30-х. Таксама ёсць цікавы фонд зводкі пра настроі савецкіх грамадзянаў з нагоды нечага. Незадаволеных савецкай уладай было значна больш, чым мы прызвычаіліся верыць паводле савецкіх падручнікаў нашых школьных. І незадаволенасць, яна ў прынцыпе была масавай. Калі мы згадаем 40-й год, калі ўжо шла падрыхтоўка да вайны, мала хто ведае, што ўжо былі хлебныя карткі, што паўсталі страшныя чэргі па той жа хлеб, што ў чэргах веліся проста шчыра антысавецкія размовы, і гэта вялося масава. Разумееце? Гэта была рэакцыя рэпрэсій, была рэакцыя на такі магчымы бунт, які змёў бы проста ён, ўладу прынцыпе, Сталіна. наспяваў. Разумееце, калі вы бачыце натоўп незадаволеных людзей, што трэба рабіць? Трэба выхопліваць з натоўпа каго заўгодна, першага, хто патрапіць пад руку, і яго, прабачце, месіць крывю проста да стану меха з меленымі косткамі. Потым другога, потым трэцяга, потым пятага, потым 10-га. І каб пра гэта менавіта пра гэта ўсе ведалі. І мэта менавіта ў рэпрэсіі, я лічу, 30-х гадоў, гэта масава людзей запалохаць. Мы яшчэ давайце згадаем все гэтыя выступы працоўных калектываў, там, якія трансляваліся па радыё, па тэлевізіі, прабачце, не было тады па радыё, у газетах. Смерть подлым предателям Родины, смерть троцкістам, там, бухарынцам, яшчэ камусьці. Нагнеталася да таго ж яшчэ істэрыя, плюс стваралася атмасфера страшнай падазронасці, калі бацька стушаў на сына, сын стушаў на бацьку, я такіх справаў масу проста перачытаў. І людзі проста баяліся адкрываць рот. Трэба было запалохаць. Спадар Рачынскі, ваша позиция. В чым была необходимость? Чим тлумачится кривожерность Сталина? Вообще говоря, Сталин не был зачинателем террора. Если вспоминать, то, вообще говоря, Ленин, Дзержинский, Свердлов, вся эта дружная компания именно и начинали. Сейчас у нас борются с терроризмом, но если вспомнить, вот именно эти люди начинали взятие заложников, расстрелы заложников. Троцкий. Просто при Сталине это было громаднейшим Троцкий масштабом. даже в меньшей степени, чем Ленин с Дзержинским. У Троцкого свои есть заслуги, в кавычках, но зачинатели именно взятия заложников, расстрелов были несколько другие люди. Значит, и, собственно, террор как начался с приходом большевиков, так он, собственно, не прекращался. Он бывал более массовым или менее массовым, но он шел все годы, вплоть до смерти Сталина. И лишь со смертью Сталина у нас исчезли внесудебные органы, хотя политические репрессии продолжались. Не такого характера, не такого масштаба, но тоже продолжались вплоть до конца советской власти. Если говорить об этих двух периодах, то тут возможны разные интерпретации. Есть известное правило, что если вещи можно объяснить либо заговором, либо дуростью, то в наших условиях надо ставить на дурость. Она ближе к истине. Я думаю, что здесь не было цели, а скорее уничтожить. И не было просчитано, что будет уничтожено такое количество крестьянства. На мой взгляд, дело может быть даже хуже. Дело в том, что руководителям страны было совершенно безразлично, что будет с людьми. У них были другие цели, другие приоритеты. И, собственно, то, что говорилось про Ленина в 1991 году, тут как раз 1991 год хороший пример. 1991 год – это самый тяжелый голод в XIX веке в России. И
в 1991 году не было ни одной смерти именно от голода. Было повышение смертности от эпидемий, поскольку питались люди хуже, но именно от голода не было, тем более не было никакого людоедства. Большевики в гораздо более благополучной ситуации сумели довести действительно до людоедства. Это было и на Украине, и в Казахстане, и на Урале, во многих регионах. На Украине, конечно, тяжелее всего это было. И это, в общем, достижение именно советского. Но именно потому, что им было все равно. Основное для них было вот решить, добиться цели, которые они поставили. Вот изъять зерно, получить деньги, провести индустриализацию. Надо сказать, что задачи индустриализации вставали перед разными государствами. Но примеров, чтобы эта задача решалась такими методами, я, пожалуй, не назову, во всяком случае. До Сталина такие вещи не случались. И основное, я думаю, что касается пика репрессий, 1937-1938 год, тут есть две вещи. Во-первых, Сталин уже обладал полнотой власти. Вот до конца коллективизации там еще были в верхах не вполне сложившиеся отношения. Тут уже он был, решал сам. И дальше главная цель была, как я понимаю, хотя тут тоже трудно сказать, в чужую голову не влезешь, это уничтожить всякую возможность оппозиции. Потому что уничтожались не только оппозиционеры, уничтожались любые формы коллективной связей между людьми. Литературные кружки уничтожались в огромном количестве, любые ассоциации школьников, выпускавшие журнал, пусть совершенно невинный, все равно это интерпретировалось как... Все, что могло объединяться в некую группу, да? Все, что могло как-то создавать структуру. Вот это было, возможно, отчасти это было и предупреждение, чтобы не слишком всерьез воспринимали вновь принятую Конституцию, в которой было прописано много всего хорошего, что в реальности в Советском Союзе не существовало, конечно. Вот чтобы избежать любых таких попыток. Петро Владислав, ну все ж таки, это не одномоментный процесс. Отбывалося, скажем, довгі годи сам процесс репрессий. Ну, репрессии пачаліся яшчэ ў 20-х. Потому что просто вялікі тэрор, гэта перыяд 37-38, там часткова 39, это самае вядомае, калі вот найбольш людзей вынішылі. Я хочу зразумець і задаць вам пытанне, як атрымалася зламаць грамадства, якое не пратэставала. Нават калі мы не кажам не пра пратэсты, але в прынцыпе прымала атрымліваецца это рэпрэсіі. Разумеется, это неверагодна складанае пытанне. Мне трапляліся Так, вы працуеце в архівах і, магчыма, там адлюстроўваецца. Ведаеце, трапляліся следчыя справы, калі быў пратэст індывідуальны ў людзей. Але гэта нерэдка, не вельмі рэдка, але рэдка. Вот такое траплялася. Але пратэст калі забіралі мужа ці там жонку, дзяцей і так забирали, далее, людзям не было выйсця, по пратэставалі. справе ПОВ, польскай арганізацыі вайсковай у Харкове, забіраюць нейка, камкары былі, не памятаю, з адной шпалай, не памятаю там фотазымак. Одна шпала капітан, здаецца, быў. Да. Ён зачыняецца, пачынае адстрэльвацца, некага забівае. Таму што ён ведае, гусю адно расстраляюць. Быў таксама, это крыху ўжо пазнейшая сітуацыя, калі забіралі ў 53-м годзе намесніка міністра дзяржаўнай бяспекі ўжо па справе Берыя, такі Мільштейн быў, сам віленскі еврей. Ён зачыніўся ў сваім начальніцкім кабінеце і пачаў адстрэльвацца. Па-перш, па адной версіі яго забілі, а дакументы так і не знайшоў. Па другой версіі ён потым застрэліўся сам апошняй кулі. Вось такія сітуацыі былі, але сітуацыі былі рэдкія. Чаму? Таму што у кожнага в галаве сидзела. Усіх забіраюць правільна, а мяне забіраюць неправільна. Органы ніколі не памыляюцца, органы разберуцца і мяне адпусцяць. А вот все тыя, хто са мной сядзіць камеры, яны ўсе ворагі народа. І вот кожны песціў менавіта такую думку. І гэта не дазваляла ствараць нейкія сувязі гарызантальныя, і гэта не дазваляла людзям самаарганізоўвацца, на глебе чаго арганізоўвацца, калі вы все ворагі, а я не вораг. Спадар Віктор, у вас ёсць адказ на пытанне, чаму все ж таки так атрымалася заціснуць насельніцтва? Це був елемент державної системи державної комуни, це був метод управління. Фактично була встановлена диктатура однієї людини з оточенням, який через партію, через профспілки, через комсомол, через активістів
да, приводні паси партії. В кожному селі, тому ж при Голодоморі, на кожних 5 хат ставили відповідально. Розумієте, скільки було? Кожен ходив під розстрілом, а дехто хотів поживитися. І так скрізь. Скрізь був сексот. Чекістська система – це ще одна опора, армія – це ще одна опора, крім громадських організацій. А все замкнуто на одній людині. Тому як управляти такою системою? Тільки жорстко, тільки соціальна інженерія. І все-таки я наполягаю, що голод був, правильно, була... Але гэта ставіцца, нават цяпер ставіцца часта ў заслугу Сталіну, што ён здолеў стварыць гэту сістэму. Правильно, Бо добрым модернізація. менеджером. Іначе Вы б як пацвярджаеце гэтае слово? Кажацца, што не было іншага спосаба уратаваць ці там, не ведаю, утрымаць Савецкі Саюз? Звичайно, був. Це вирішено і самою російською історіографією. Більшість вчених показують. Була альтернатива Бухаріна. Був еволюційний шлях. Великі російські історики Данилов, Івницький, Зеленін уже покійні про це обґрунтували досконально, що можна було еволюційним шляхом. Ніхто, навіть з приходом Гітлера до влади, як бачите, в 1933 році ще співробітничали дуже тісно СССР і Гітлер і Сталін. Так що не було такої загрози, як це малюється. Що не був ще час для модернізації, але ставилось будь-якою ціною, що досягти короткі терміни, тому що Так було простей. ліс рубять, щепки летять, що ти люди. Але оці побіжні елементи, зокрема з селянством, ви ж знаєте, що Сталін говорив, що селянське питання – це національне питання. Його непокоїли ці республіки. Вже в 1933 році почався відкат від коренізації. В 1938-му її прихлопнули остаточно, бо дуже вже розперезались, особливо на Україні, де були свої військові територіальні формування, де ставили питання, хто? Члени Політбюро ставили питання, Косіор, Петровський, там, Чубар, щоб повернути українські території Воронежщини, Курщини і так далі. Це Сталіна лякало, це непокоїло. А селяни показали в 30-му році, саме на Україні, було половина всіх селянських бунтів. І на Кубані, де більшість українців проживає. Тому подивіться, на відміну від інших регіонів, ви кажете, програма модернізації, треба зерно. Треба на експорт, щоб робити індустріалізацію. Що таке модернізація? Індустріалізація, перш за все, да? Техніка вирішує все, Сталін сказав. Але нащо тоді вилучати, як це робили в українських селах? Квасолю, сушняк, там, я знаю, все, що було в селі, людей розоряти. Нащо тоді блокувати республіку? Роберт Конфест, плюс кожне село. В Білорусі теж були чорні дошки, і блокади сіл, і в Росії. І Роберт Конквест пише в своїх «Жнива скорботи», починає книжку з тим, що Україна була як нацистський табір Берген-Бельзен. Коли його звільнили, то люди там більше вимерли від голоду. Теж було гетто. Україна була велике гетто. То яка різниця між сталінським чи гітлерівським геноцидом для цих людей? Чи їх спалили, чи їх заморили голодом, ще болючіше. Добре, я попрошу знову долучитися до розмови Тімоті Снайдера. Пане професор, ми якраз розважаємо про те, що у чим була необхідність, на ваш погляд, у чим була необхідність цих масових Proszę репресій? pana, ta cała logika deterministyczna, według której Уся логіка дэтэрмінацыі, паводле которой была патрэбна гаспадарчая рэвалюцыя, бо палітычная ўжо адбылася, гэта пэўны стыль мыслення. І зараз мы сутыкаемся з праблемай таго, што пасля такой вялікай трагедыі, як, напрыклад, масавыя забойствы 30-х гадоў, на тэрыторыі Беларусі і наогул у Савецкім Саюзе, пасля перажытых пакутаў, людзі шукалі сэнс у гэтым і хацелі верыць у тое, што гэтыя забойствы былі патрэбныя. I ludzie chcą wierzyć w to, że była jakaś potrzeba. Oczywiście takie potrzeby... Натуральна, што такой патрэбы не было. Сталін бачыў такую патрэбу. Сталін і яго атачэнне разумелі, што гэта ім патрэбна, каб заставацца пры ўладзе, каб не з'явілася магчымасць альтэрнатывы. A żeby budować system
Магчыма, з іх асабістай перспектывы, з перспектывы іх улады, іншага выбару не было. Але ў гісторыі заўсёды ёсць выбар, заўсёды ёсць альтэрнатыва. Але так направда в гісторыі завжди są альтернативи. І ўсіх гэтых разбурэнняў можна было пазбегнуць. У іх не было патрэбы. Не было патрэбы. Але то не jest tylko interpretacja. Але гэта не толькі крытыка сталінізму ці ленінізму. Гэта проста агульнае сцвярджэнне пра гісторыю. Заўсёды ёсць альтэрнатыва і заўсёды маюць значэнне рашэнні, прынятыя канкрэтнымі людзьмі. Господин професор, ми ще обмірковували тут з удзельниками дискусії, як атрымалася у Сталіна і яго оточення зламати людей, зламати їх волю. Бо практично не було протестів супраць рэпрэсій. To jest bardzo dobre pytanie, ale trzeba Гэта вельмі добрае пытанне. Перш за ўсё, трэба ўзяць пад увагу тое, што ў 30-е гады 20-го стагоддзя у Беларусі ўжо не было адкрытага грамадства, не было асяродкаў грамадзянскай актыўнасці. Tego, co my nazywamy społeczeństwem odwartym. I to jest po pierwsze. Po drugie, elita. Па-другое, эліта, людзі адукаваныя, як вы добра ведаеце, былі вынішчаныя першымі. Не толькі ў Беларусі, ва ўкраіне сітуацыя была падобнай. Не стала людзей, якія маглі б растлумачыць іншым, што наогул адбываецца. Яшчэ адзін фактар. Забойствы не выконваліся непасрэдна Масквой. Загады выконваліся рукамі канкрэтных людзей на месцах. Так, яны баяліся і слушна баяліся, бо лепей за звычайнага чалавека ведалі і разумелі, што адбываецца. І наступны фактор – гэта НКВД. Абсалютна паслухмяны орган з вялікімі тэхнічнымі магчымасцямі для выканання такіх задач. Господин професор, ще одне питання. Воно, може бути, буде виглядатися як претензія, але це справедлива претензія. Чому заходній світ, на ваш погляд, в ті часи дозволив на такія масові репресії, дозволив скривавіць гэтыя землі ўсходняй Європи? У 30-е гады? Так. Так, не, бо то jest pytanie, które teraz... Гэтае пытанне мае сэнс зараз, але тады, у 30-е гады, не існавала заходняга свету. Дэмакратыі практычна не было ні на захадзе, ні на ўсходзе. Не існавала заходняй Еўропы як канцэпцыі. Nie było wschodniej Europy również. Панаваў агульны крызіс дэмакратыі ў Еўропе і цэлым свеце. Адзінай значнай дэмакратыяй на еўрапейскім кантыненце была Францыя, у якой былі вялікія праблемы. Другой была Чэхаславаччына. Великабрытанія была імперыяй, якая практычна да апошняга моманту займалася сваімі праблемамі і не глядзела ў бок Еўропы. Не было супольнага заходняга дэмакратычнага свету. Не было практычна да канца 20-го стагоддзя. Тут бачна, наколькі слабым можа быць заходні свет. Яшчэ адзін момант. У 30-е гады, і гэта вельмі важна для нас, сучасных людзей, не было так, што дэмакратыя і капіталізм ёсць вырашэннем усіх праблем. Дэмакратыя і капіталізм перажывалі крызіс, і людзі па ўсёй Еўропе шукалі ім альтэрнатыву. Дэмакратыя і капіталізм самі былі в крызісе. З прычыны адсутнасці ведаў пра сітуацыю ўнутры Савецкага Саюзу, з прычыны прапаганды, шмат людзей у свеце і ў Злучаных Штатах у тым ліку лічылі тое, што адбываецца ў Савецкім Саюзе, эксперыментам, а перажытыя пакуты – гэта той кошт, які варта за гэта заплаціць. У выніку прапаганды, адсутнасці неабходных ведаў, без журналістыкі, бо фактычна на Захадзе не было рэпартажаў, інфармацыі наўпрост Савецкага Саюзу, у еўрапейцаў жыла надзея на тое, што ёсць яшчэ альтэрнатыва. Гэта ёсць адказ на пытанне, чаму людзі на Захадзе не звярнулі належнай увагі на сталінскі тэрор у СССР.
Спадар прафесор, вось чаму, на ваш погляд, сённяшнія рэжымы і у Беларусі менш, а ў Расіі ўсё ж такі з такой упартасцю, ну не то, што адмаўляюцца рэпрэсіі, але пачынаюць услаўляць Сталіна, пачынаюць, як бы, в пэўным сэнсе назіраем мы паварот, такі паварот тварам да сталінізму, да сталінскіх рэпрэсій. Я бym ryzykował Я рызыкну выказаць здагадку датычна не столькі Беларусі, колькі Расіі. Справа ў тым, што сучасная расійская ўлада вымушаная тлумачыць сваім грамадзянам, што адбываецца ў краіне, чаму няма альтэрнатывы. А каб гэта зрабіць, уладзе неабходна сфармуляваць такую версію расійскай гісторыі, дзе ўсё, што адбывалася, нават самае жахлівае, было патрэбным. Таму падкрэсліваецца тое, што Сталін быў добрым кіраўніком. Перад краінай стаялі такія сур'ёзныя праблемы, а ён іх вырашыў. Але гэта ілжывая пазіцыя. Сталін не быў добрым кіраўніком. Праблемы, якія мела краіна, ён самі стварыў. Іх стварыла ідэалогія і сама сістэма. Расійская ўлада, не маючы бачання будучыні для краіны, мусіць апраўдаць сённяшняе становішча, апраўдаць менавіта такім чынам, што ёсць так, як павінна быць, а было так, як павінна было быць. Я лічу, што гэта пастка не толькі для расійскага грамадства, але і для расійскай улады. І для мяне гэта трагічна і сумна. Дзякуй вялікі за ўдзел в праграме нашай. Я вельмі ўдзячны за пытанні і зычу ўсяго найлепшага. Я нагадаю, што Тимоті Снайдер якраз быў на відэасувязі з Вены. У нас огромная проблема, что мы эту историю узнаем много спустя. Вот немцы, вот всего-то и было 12 лет у Гитлера, и сразу после этих 12 лет все, что было сотворено, было вывалено, представлено, предъявлено и оценено по достоинству. Мы в течение 70 лет практически ничего не знали. Вот для моей тетушки был такой роман у Рыбакова «Тяжелый песок». Он, вообще говоря, про Холокост, более главным образом. Но для нее самым главным, хотя она тоже еврейка, было то, что там был описан голод на Украине. Впервые в советской печати. Вот про то, что несколько миллионов людей умерло, в советскую печать не проникло ни одним словом. И вот сейчас, спустя столько лет, люди не могут примирить вот тот образ, который они знают из учебников, с тем, что было на самом деле. Это очень тяжелый путь. И действительно трудно. Да, нет у нас хороших путей, потому что власти не способствуют. Но вот, скажем, то, что делается на Украине, переименование улиц и упразднение памятников одиозным личностям, хотя там тоже есть некоторые перехлесты, но в принципе, на мой взгляд, это правильный путь. В публичных местах не должно быть прославления преступников. Вот как в Москве есть мясокомбинат имени Микояна. Микоян, конечно, известный мясник, но все-таки это вот даже в таком несколько гротескном виде воспринимать все равно трудно. Это один из путей. Я хотел бы нагадать один эпизод з нямецкай гісторыі. Калі пасля Нюрнбергскага працэса ў Нямецчыне і Аўстрыі праходзіў працэс дэнацыфікацыі. І сэнс тут быў не толькі ці не столькі ў забароне свастык, там эмблемы СС, ўсе гэтыя атрыбутыкі гэтых цацак Трэцяга райха, а ў тым, што немцы прыйшлі ў жах ад таго, што яны нарабілі. Яны зразумелі, што гэты перыяд і гісторыі ён быў злачынным. Гэта да чаго веду. Деды воевали, деды будовали. Вот калі мы нарэшце вызнаем, я скажу цяпер вельмі непапулярную і нават страшную штуку, што нашы деды, яны былі саўдзельнікі шмат чым гэтых самых злачынстваў. І гэта трэба, вот, прабачце, вызнаць і вызнаць на самым, не просто на высокім узроўні, а вызнаць кожнаму з нас. Калі мы паглядзім біяграфіі нашых там дзядоў, прадзедаў, абавязкова нехта ёсць
хаця б адзін чалавек, які ў гэтым удзельнічаў. Прабачце, гэта штабелі прамёрзлых трупаў і расстрэльныя ровы і ўсё астатняе. І вось з гэтага трэба пачынаць. Можа, а нават не з абеліскаў, не з помнікаў і не з пераназова вуліц. Дзякую. Я дзякую вам всім за ўдзел у этой праграме. Як бачым, нават сама эта хада дыскусіі паказвае, што тэма надалей застаецца такой цяжкай, складанай. Як бы мы не хацелі паставіць кропку у ведах сваіх пра сталінскія рэпрэсіі, то відавочна, што гэта перад намі яшчэ доўгія працэсы, нам это вельмі доўга яшчэ не ўдасца. Владзіслаў Ахроменка, Віктар Гудз, Ян Рачынскі былі сёння гасцьмі праграмы «Інтэрмарыум», дэбатаў даследчыкаў і знаўцаў падзей ўсходняй Еўропы. Я Павел Мажэйка вёў гэту праграму. Заставайцеся з «Інтэрмарыум» на Белсаце. Отпустите меня, куропаты, нават з куляю ў галаве, да дзяцей, да жаны, да хаты, як там бацькаўшчына жыве, як там сад мой,